Baba uthe ngubani? Mina uJenyoni. Yebo Nyoni. Umkhuhlane lo corona kuthi usubuyile njalo wena uzweni ngawo. Mina umzekelo akuthiwa silandele umthetho we-corona. We-social distancing. Ama-mask njengoba nigqokile kanje. So sigqoka ama-mask. Manje wena wenzani empilweni baba? Wenzani? Mina? Ngihlalele ngiyenza ngiyakula ngathi ngiyayekela ngaba pension yami. Uphila ngani manje? Uphila ngani? Ukuphila nje sathengisa ama-strip. Indawo yakho le kuthiwe yi-hotspot ye-corona kuliqiniso yini? Lina yini lingakwazi phela thina singakwazi thina. Kodwa selike labona umuntu ogulayo la? Kulabantu ukuthi ababanjiwe abagulayo eduze na? So lipombukuzwa kuthiwa i-hotspot khona konke uchabalala lomkhulumane. So manje lizenzani kuthiwa kusokule curfew lani so kumele utwenze utshona endlini? Lapha ngibona bathi simele nxa ungala into oyenzayo uhlale endlini. Kodwa nxa ulokunye imishini olayo kumele uyahamba uyilungisa. Okay, kodwa izikhathi zokuvala manje ubona zi-right khona abantu bangakulandela konke emalokitshini khona esikhona konkulumane khona bengalandela bebaningi kangaka? Kumele balandele kodwa because abantu bayafa. Kuyini isixwayiso ongasinika uzulu olalele ngalesi sikhathi ungathini ebantwini? Balalele. Mina kumele balalele umthetho obekiwe we-government ukuthi nxa kukwaniwe isikhathi sokuthi bahlale endlini nxa i-lockdown seyikwanile isikhathi sakhona bahlale ezindlini. Bahlale ezindlini because kuyafiwa. Kodwa kuyafiwa kodwa thina abafayo batsho abakhona asikazi sibakho. Kodwa sizwa kuma-radio. Manje laba ngahlaba injection uthini kuyo vaccine? Kumele bayahlatshwa phela njengobana kuhlatshwa amazi wonke. Lina selihlatshiwe? Mina ngahlatshwa kudala first. Ohla phela. No, siyabonga amazwi akho amahle baba. Hayi siyabonga lathi.